Ханымдар, коллегалар, театр сүйіншілістер. Бүгін біз Татарстанның халық, Россияның атқазанын артисті, Татарстанның Тукай премиясы лауреаты, Муса Жәлел премиясы лауреаты, профессор Николай Иванович Дунаев белән хушлашып, аны сылгыюга, озатырга җыендык. Зак авырудан соң мәрхүм булса да, бу хәбәр безне әлбәттә тетрәндерде. Чөнки ул безнең коллегабыз гына түгел, ул театрыбызның иң актив эшләүчеләрнең, театрыбызның аксакалларыбызның берсе иде. Үзенчәлекле, кабатланмас алымнары белән безнең спектакльләрне байытты, үзенчәлеге белән яңа сулыш кертте һәм гомер буе беренче, икенче рольләрне уйнады. Алай гына да түгел, ул театрда актив булган килеш, ул күп пьесаларны тәрҗемә итә иде, ансыз да тормады. Ул пьесалар, ул еллар безнең театрыбызның сәхнәсендә барды, дөнья күрде. Алай гына да түгел, Николай Иванович бу еллар Казан театр училищесында укыды. Аннан соң Мәдәният институтында актерлык осталыгын укытып, безнең театрларыбыз өчен күп кенә артистлар, яшь артистлар әзерләде. Шушының белән Николай Иванович Дунаев белән хушлашу мәрәсемен ачып җибәргә рөхсәт итегезләр. Беренче сүзне Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Хәтәф улы Әхмәтовка бирелде. Хөрмәтле милләттәшләр, мөхтәрәм җәмәгать, Камал театрының сәхнәсендә тагын бер якты йолдыз сүнде. Тугрылыклы тамашачылары театрның үз коллективы өчен әлбәттә бу йолдызны алар әле бик озак сагынып, юксынып яшәделәр. Ул йолдызның исеме Наил Дунаев. Наил ага үзе дә аның күңеленә хуш килә торган, пәрдә артыннан спектакль башланганчы умарта ясы кебек көч килеп торган тамашачыны инде бүтән ишетә алмас. Дөрес, театр сәхнәсендә буш тормас, чөнки алмашка яшь, булдыклы талантлар килә. Театрыбызның киләчәге дә өметле, ышанычлы, әле менә яңа бинабыз булыр дип тә өметләнәбез бит. Әмма ләкин бу чиракта Щепкинслар исемен йөртә торган, безнең 60-нчы еллар башында театрыбыз тормышына яшь бер яңа дулкын булып килеп кергән, һәм аларның берсе менә безнең Наил ага. Ул буын артистлары безнең театрыбыз тормышына яңа сулыш биреп, аның соңгы 50-60 елдагы тарихын бергә яздылар. Инде талантлы, күренекле рольләр авторы буларак менә Наил аганы югалту ничектер барыбер да күңелдә бер шомлы бушлык уята. Бу чиракта бәлки әле ана рольләр башкаруч дип әйтү генә аздыр да, чөнки ул үзенең рольләрендәге геройлар белән, образлар белән бергә яшәде. Шулай булмаса, 60 елдан артык үзенең иҗади шушы сәхнә тормышын бер сәхнәдә, бер театрда ул яши алыр иде микән? Инде Щепкинслар турында сүз баргач, яңадан әле соңгы көндәрдә генә булгандыр вакыйгадан бер искә алып бер фикер җиткерәм. Без Равил ага Шарафиев белән Әлтүштән Әлмәндәр спектакленә багышланган анимацион фильмның презентациясендә булдык.
Әлбәттә, анда безнең уйлаганым ул спектакльдә инде үзе катнашкан артист буларак уйнаган, төп рольләрне уйнаган артист буларак аның киңәш фикерләре безгә бик кирәк булды бу фильмны әзерләгән вакытта. Әмма менә бу спектакльдә төп рольләрне уйнаган бер генә артистыбыз да инде безнең ул артистлары безнең арада юк. Мен бу фикерем белән әйтәсем килә, без менә ул буын татар театрының соңгы 50-60 еллыгы аның тарихын булдырган һәм бүген тамашачылар күңелендә әле дә шундый изге җаннар булып күңелендә яши торган әлеге исән артистларыбыз әлбәттә аларны исән вакытта кадерен белеп аларга хөрмәт игътибарны күбрәк күрсәтергә кирәк. Әле менә бу чираттагы үзенең 85 еллык юбилей уңаеннан ничектер аңа телевизион игътибар җитмәгәнен үкенеч белән искә алган Наил аганың да ул теләгән без соң булса да әлбәттә телевидение җитәкчеләргә тормышка ашырырбыз. Мен инде бу республикабызның халык артисты, Россиянең атказанган Тукай бүләге лауреаты. Әле ул бит үзенең яшь чорында Тукай ролен ничек итеп оста башкарган артистыбыз. Менә аны бүген соңгы юлга озату уңаеннан аның гаиләсенең, апасының, туганнарының һәм барлык бүген биледә катнашучы белән кайгы тарташуга килгән милләттәшләребезнең бу авыр кайгысын республикабызның президенты Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменнән уртаклашам. Авыр туфрагы мәрхүмнең җиңел булсын. Инде ул аның сәхнәдәге йолдызы сүнсә дә, халкыбыз, милләттәшләребез, тамашачыларыбыз күңелендә әле озак еллар күрсен иде. Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Хакимҗанов Динар Сәйитҗан. Hürmetli milletvekiller, artistlarımız, olanları, bizden için bu büyük bölümün istirahatlar artistimiz, Bayan Şıkınay'dan sana yılmaz atarız. O bizim medeniyetimiz, tiyatro sanatı için, halkımız için, hareket için, yoğaltı, zor, kaygı, şundan da bence talantlı artist, 60 yıl dövründe Kamal Tiyatromuzda hizmet etken, halkımızda hizmet etken çok şahsımız. Onun rolları, onun meyillizi, şahıs bu yaptır, optimist ruhu, işte şu kadar halkımızın ruhuna girgen, hem de bizim ruhuna yakın, bugün işte ruhanımız yakın bir şey yapalkan bu şekilde hisler, kişilerimiz kalbimizde. Ben medeniyet ministrinin arasından özümden minister olsunlar, bizden arasından tumanlarga, arasımızda kalbimizde. Kalbimizin kaygısını tutaklaşan, hem de bizden başandır içten, biter yok içten, öyle bölümde bugün onun için doğan yeri olman şimdi tiyatrdan sanattan uzatağımız. Ama da lakin bir kişilerden şahıslarga şimdi sürmez, olmaz, risk olan kilo belki de nasıl olan. Öyle bir şunun dikişler birisi, anlıklar isterlege, anlıkları, ama aparata olan aparatımız, halkımızda, bizim konularda önemli yaşar, avuk toprakları şirin olsun, cennetler olsun. Bilgenimizce Nikolay Ivanoviç Zahir rayonunun Ahmet Oğlu'ndan Yaptaşlar isminden Zahir Municipal rayonuna başladı. Bunun basarı Piotr Sergeyevich Kulazan. Hürmetli cemaat, Zahir Municipal rayonu başlığı Razif Galiyevich Karimov һәм bütün Zahir halkı isminden Nikolay Ivanovich'nin ailesi, tuğanlarının, dostlarının ылы кайгылары белән уртаклашабыз. Ул Зәйф халкының горурлыгы булды. Һәр вакыт якташларның көн күрешү белән даими кызыксынып, тыгыз элемтәдә яшәде. Сабан туйларда, Петров бәйрәмнәрендә кайтканда иң зур кунакларның берсе булды. Ул сәхнәдә тудырган күп кенә
Obrazlarda biz tarız, jir, işçen, zey халыкның çağılışın көрейді. Nairobi'nin ağır toprağı жеңіл болсын. Татарстан Республикасы Күрәшчеләренең иҗтимагый оешмасы исеменнән Георгий Мефодиевич Юшкова сүз. Hürmetli cemaat, tuğanlar, bugün halkımız bizenin bası bulun. Bizden sürekli Nikolay dedeyni Nikolay Ivanovich'e bir ulaştı. Şunlap da bu şahıs tiyatrımızın yıldızıydı. O özünden gajayip matur obrazlar, disteleyen obrazlar bunu kaldırdı. Onu biz hürmet ettik. Bütün Tataristan halkı onu yarattı. Çünkü o hürmet etirge layıklı kişiydi. Biz Küreşinlerge gelgende, o bizni her yaklap, yaktı buna görseterge tirişti. Soğuşu alasın. Açlıklı üsken, turmuşunun aşısın, düşüşsün bilgen Nikolay dedeydi. Şu sanatga, tiyatrga aşık bulgu bilen, şuşu tiyatr ülkesine girip kirip, hatta Meskev'nin ortaklığı tiyatr uçuşusunda bitirip, ondan zor şahıslar bilen oralaşıp, tanışıp, bakmamış. 60 yıl boyu tiyatrda işlesin. Onun yıldızı bu. O tiyatrda işlevine tügel, hatta yaş bulunğa da terbiye bildi, balar bilen işledi. Bizim nindigine konkurslarımız bulmasın Küreşinleri iştirgan, ulanın presidentili bulup bildi. Eğer de Küreşin işmasında nindige bu sefer anlaşılmamışlık gelip çıksa, Tatyana Grigoryan bilen bir balar, bizni niçiktir tınışlandırıp, kengeş verip, direksiyondan jimerebildiler. Acayipmiş. Lakin şunu bakta ciddi de biraz suraviylar olsa etmişliği. Şimdi usalarak da kişidir, dürüst ete turgan. Ul yaratmadı yalağaylanı, baş yiyip, jin, çuk, bar söylep köken işlerini ul yaratmadı. 40 kesip tuttata turgan. Ul bizning altın bağanamız idi. Ul bizning kengeşimiz idi. Müde bugün biz onu bile soğuk boşamız. Hoş, Nikolay dede, burnun düşmakta bilsin. Bizning günlerde şolay yaktı bulup, kişilikli matur bulup saklar. Uşlaşırga tiyatrımızın hürmetli aksakalların, Nikolay Ivanovich'nin kursdaşları, hizmetdaşları, Rinat Tajdinov, Ravil Şerefeyev, Asgar Shakirov, Naila Garayeva. Eydemiz. Muhterem tamaşaçılar, tiyatro yaratmışlar, belleğiler, bizning Galesker Kamal degan tiyatro degan zo'r g'oyalamiz bor. Ham shu g'oyala ichida 62-yil Shepkinchilar degan kishi g'oyala yashab keladi. O hozir Tataristonga tugul Rossiyaga tanilgan artistlar. Biz Shepkinchilar shattiy naq umrli xalq bo'lib chiqdik. Hali bina shu yoshda bizning shattiyna kishilarimiz isen, hali yetmasa teatrda ishlab yotamiz. Mana bugun biz o'zimizning eng fizik topdan naq eng uzun umrli bo'ladigan dunayimizni uzatamiz. Demek, bizning Shepkinchilarning hozir endi qo'yirlari yumshoqroq og'achlar yetib bordi. Bunda imanlar bo'lgan edi.
hazır imanlarga da sirat zikte. İşedesi. Bir işe bulmayı bir ağır kişilik anın ağırlığı uzakta sızıldanlar. Çünkü bir de dunayga kilip bitirgan bir ağırlıydı o. O ağırlığa teşkil bilirdi de. Gelle, bine şuna göre o bizni dikmek tulkunlandırdı. Bir yıldır anın ağırlık yapkanına hem hazır min eyde olan hatta bine indi gitti diye benim işimden demişlerdi olan takildi. Çünkü o kutulgusuz hal. Bir işapta bulmayı, işini işledi, icat etti, zirne ziktirip, o şiber idi, kıyafet bilen de, eski yaptan da, anın katınını, katiyadının, anın şiberliğin, hatta benim katım birisi kurgaş, aytıp sıklanıp ne söyledi. Kadın kızlardan bunu şiberge bulayı kendi. Buna şuşa gaylarının bir ağzası bilen bugün kuşlaşabız. Bana hazır kendikenin artist olarak söylep durası yok, tamaşa şamanı yüzüm bile. Urnu cennette bulsun, Rabbim günahlarını işitsin. Varabız da, bunda varabız. Yani dahil bu. Böyle. Hürmetli iптешлер, kadirli dostlar, bugün en ağırı bizgedir belki. Şimdi biz birge 60 yıldan artık yine şu tiyatroda hizmet ettik emidemiz. Hem buraya gidiyor, bu bizim başka sıkkan şekilde bu. O bana Raul dürüst etti, bu bir ağırlığa değişti, şekillik şeydi. Ondan da yürüyüp biridir lan. Elesinde 70 yaşlarında da o sahnede yürüyüp spektaküller bugünleri. Başımızdan gitmedim ben bugün, burayı şulay, söndü yolda alırız. Neyine bulmasın durmuş şulay, yüzünü gidiyde o. Şuna göre varımızga da şunda varası, min baradık Dunayga ağır toprağı cigel bulsun diyeyim, oranın cennette bulsun deyip yönetileyim. Çünkü durmuş şunu dinerse, min hanımına ağırıp yaptırlarına gelip anın halini bilip şulay, bezdim, gördüm anın halini. Neşikler şu kadar umaysız bulduğunda tezgah bilen anın yanına gelip çıkan edip, Allah Arap yatar kızgayı. Ben ama şundan yine gayettim meydem. Dunay, gelişmeydi sinemada yatıp meydem kadir. Arganı sağlıp meydem yatıp durma. Anda seni tiyatroda kerpilerle bir şey gitmeyin. Dörden çekişi yok. Şulayla geç. Deyip gelip buydu. Bana şu şimdi büyük aktörümüzde is gitmiş matur işimizde bugün saklayıp kazanırız. Oranın cennette misin? Kaderli kilgen kişilerimiz men bugün en yakın dostumni, yakın kaderli sahnedeşimni so'nggi yılga uzattım. Onun tituğu büyük ağır kişilerimiz var bizde. O şındap da bütün nelerden ayrılıp duradır. Özünün ihlaslığı bilen, özünün zotlılığı, ziyalılığı bilen, nişke ko'ngilliligi bilen, menim ağam bilen bek ko'p sahnada oynarga to'g'ri keldi. Yosh chaqda onun yaratgan qizlari, qortayash, ulg'aylash qo'rshiqlarini, onda da muhabbatni birgalab o'ynadik sahnada.
Ул чынлап та нечкә күңелле кеше иде. Сәхнәдә ул хәтта җырлап җибәрергә күзләреннән яшьләр чыга. Менә мине күргән саен ул исәнме Наилә, ни хәлләрең бар, ничек яшисең дип борчыладыр, кызыксынадыр минем белән. Спектакль уйнап чыккач миңа рәхмәт Наилә дип әйтәдер. Менә аның кебек кеше чынлап та минем өчен бик якын, бик кадерле булды. Инде бүген әлбәттә барыбыз да бик авырлык кичерәбез. Әмма ләкин аның яхшылыгы, аның талантлы артист булуы, аның педагог булуы, ул һәр хәлдә бик зур эз калдырды безнең театрда. Шуңа күрә без аны бер вакытта да онытмаячакбыз. Ул театрның тарихына мәңгегә язылып калачак. Аның рухы шат булсын, каберләре нурлы булсын, урыннары җәннәттә булсын. Аның туганнары, балалары хәләҗибәтенә исәнлек, саулык белән, сабырлык белән яшәргә насыйп булсын. Aziz milletleşlerim, Allah-u Teala Adem balasını şulay yaratkan. Sen bu dünyaya gelgensin iken gitesin var. Ölümden bir günden başıp bulalmayın. Bu Vadil etmetkende yaşamının hem ölümünün bir evrine. Neydi siz bala? Adem balası bu dünyaya gelgensin düşken vazifanı boşkarıp çıkaldı mı? Şu şey birine bizim ömürlerine falan. Benim iptaşlarım Dunay turunda şunday maturidik silediler. Benim de kağıtlattırmayın. Bir güne size eylesin kiyle. Buna bugün siz geldiniz. Buna sizden geliyorsunuz. Elbette benim için en kaderlisi hem en zor hürmet şu şey. Adem balası, Adem edip sınırlı yılgazadı. Hem kişilerden yaptı sizler için. Barımızga da bizning qayg'ini o'rtoqlashgan uchun bek zo'r rahmat. Aile isminden, tuğanlar isminden Nikolay Elçik'te, Tatyana Gregor'da, Dunay. Hürmetli teatr sevgiciler, yin biri de şundilar kilgen bölümünde. Nikolay Ivanoviç Dunayev, şuşu Respublikamızın yüzü koşulgan Tatar Akademiya Teatrında işlevi bilen gururlanaydı. Ул şuşu teatrına da işlegen zor şahıslarını, hazır işlevçilerini bik zor hürmet etti. Hem şuşu teatrının kileşeki yoktu buluğuna da bik ışanıp yaşadı. Eğimde kişilerini, gailede kişilerini, tuğanlarını, teatrda işlevçilerini, aktörlerini, hudojnikler, aktörler, yazmışlar da kilebitkinde, dramaturglarda hem uyuşturucu kişiler de var. Onlara zor ihtiram bilen, zor yaxşı hisler bilen urparıydı. Onlarını yarataydı. Ama lakin turmuşda yaratan bir kişi altında söyleşip bir kişi değildi. O özünün fikrini bütkere, ihlaslığı var onun. Eğer de uşamasaktınız söz edip taşlarına da mümkün idi. Çünkü onun kungili suap yaptılıydı. Şu şey onun kungilindeki yaratı özünün tuğanlarına, ailesine, tiyatrga elbette, tiyatrda işlevçilerge elbette, onlarga anlatım bütün kişiye, bütün dünyada yaşayışı kişiye bağlaydı. Onun şu şey. Bir de bir vakit onların kışkıda yürüyüşlerden bulmasa da onu bizim işte yaşayışı Allah'ı Teala kurgan bulgandır. Bir de onun şu şey yüreği saflığın görüp onu hazırki vakitte ektiler, Tatar şeklinde cennetke, Kıraşın şeklinde uçmakta uğraştırsın idi amin. Bütünüzge rahmet. Rahmet.
Ала yok. Мәжит Ғафури ismindeki Башқұрт Академия Драма Театры, Тухан Миңнолин ismindeki Түбән Кәмі Татар Дәүләт Драма Театры, Ова Татар Дәүләт Драма Театры коллективлары һәм Башқұртстан театр әһелләре берлегеннән кайгы уртаклашма телеграммалар алды. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Әле сөйләгән матур сүзләребез, якты истәлекләребез мәрхүмнең рухына дуа булып ирешсен иде. Шулай итеп, Николай Иванович Дунаев белән хушлашу мәрәсимен тәмамлыйк дип игълан итәргә рөхсәт итегез һәм саубуллашыр өчен Николай Ивановичның сул ягыннан узып, уң ягыннан китсәк иде. Мәрхүмне Урган зиратында мәшәкать, шуңа күрә барга теләүчеләр өчен автобус менән